away ka ba hampalangan kit hiya pikmen hiya haidin ng kembiat kabentong ka by election Beli ulay dit dan sinno ia ibadah sun one ka by election haka tu kapuan ka by election niru haka jing bompoy perkat kumno banele niatan jubor ia menteri dia layak pun rem kamlele manu kan poy perkat pada boba menteri telah baru kededi kalai kawang keti belum terentu lagi gitu boba kededi kerumit gue tau persun mentapan itu tu ya kerelan boba samlin lu kawang atau kepuan yang hidupi futur salti kumno kalak belum bentapan menteri telah usier Kennedy Samlin Preston kop haji tiahanat naik kenat mentawar sikit di keramba baik cubaan hak dicombak lemon mentang ya kurang ada juga belanja nyapit double size single size pun luxury nyapit double size tema bi di nong kersan randa semangalam bidang harai ban rem ngamnya lanu lat kena ban job tang bangi day ban penjob don burong bro arteli ke di konferensi namar ka bau plang bat kesoyong Jibril biaya yang kundi ni bahayin ke pasien dia baru an penjob besok bersujud salib kejinjok kabadan burong but ini ki arteli kita sri hidon hatmat lu katung keripot semua kementah poy ke general election mereka mengepingi dia gaduh tiap dudan kuno dan poy lang syaka juk pada kejisu jumlah ngasih truk ya dia kajing do tiap dudan ke bangloi kerensu ba ubah Kennedy menteri bela ubah do Preston ubah Samlin dan yang haju ani may kena kejidu tiap dudan bangloi kerensu ngay haka bakadu ngay iya kabensin rangba jong kini kinong yalam jong kini haka bakadu iyalong si Chakawin